Bafowethu ziyabuya endimeni kaMaskandi. Umthandeni usephinde wagodluza umzukulu kunombolo 2 kuma-trending song emgodluza nge-Front Seat. Ekubeni nawo number 1 wakhona-ke kuyilona futhi igcokama elisha. Lento bafowethu iwumlando omkhulu endimeni kaMaskandi-ke sikholwa ukuthi-ke iwumdlalo omuhle okhombisa-ke ukuthi-ke abantu-ke bawustreama ngendlela efanele umculo-ke laphana-ke online okuyinto esiyisebenzela abaculi abaningi abakhona-ke la e-South Africa. Bafowethu ake nginibingelele la kwisiqiniseko SM baqala ukujoyinela leli khasi ngicela benze ubulungiswa-ke bucinezele ibhathini ka-subscribe-ke baphinde balike lama video-ke enginenzela wona. Webafowethu-ke umdlalo omuhle olokhu uqhubeke njalo-ke ku-online-ke laphana-ke njengoba igcokama elisha liqhwakele-ke kunombolo 1 laphinde laqhwakela kunombolo 2 laphinde lazoqhwakela kunombolo 4 okunumber 3 kugcine kube yena umzukulu lapha kuma-trending song ku-YouTube. Lento bafowethu iwumlando omuhle oqhubekalayo-ke laphana-ke okukhombisa ngokusobala ukuthi-ke abaculi bakithi-ke siyobabona ngelinye ilanga-ke bayaphambili. Sikhumbule umthandeni-ke ukhiphe iy'ngoma eziwu4-ke laphana-ke lezi ngoma zonke zibonakala zenza iy'manga zodwa. Akagcinile ukukhipha laphana-ke ushilo wathi-ke angawukhipha wonke uNovember. Kusalindele ukuthi-ke kuzane nezinye iy'ngoma njengoba asekumemezelile lokhuyana-ke washo wathi-ke zikhona iy'nsimbi zasedante July-ke laphana-ke hamba nentokazi. Wathi-ke nalokho kufanele abantu bakulindele uwona futhi uNovember akakayikhiphi kodwa i-date-ke kodwa-ke siyokwazisa uma sekunjalo.